Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu nusalli ala rasulihin kerim. Amma ba'd. Assalamu alaikum urmatlı Nasihat Radyosu'nu körüçüler. İslam jana biz temasında bugünkü sizler nazarınızda hayradan da men Şarapov Bahtiyarjan. Birinciden Allah Teala'ga çeksin maqtolor jana Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e salavat jana salamlar bolsun. Maqto jana salavattan keyin Allah Teala siz bizden uşul vaqtga çeyin kılgan qiraatыбызды, okugan namazыбызды, tutkan orozabızды, bergen sadakabızды, degele ar bir kılgan ibadatыбызды toluğu menen kabul kılgan bolsun. Oşon negizinde pendeçilik kılıp, insandık kılıp, bilip bilbey kılgan künnölörüzdü. Çoğun kılgan jana kişine kılgan künnölörüzdü. Açıktan açık kılgan oşonda ele jaşırın kılgan künnölörüzdün bardığını tüp tamırı menen keçirgen bolsun. Çındığında Allah Teala merim dilodun merim düsü, Allah Teala ırayım diladın ırayım düsü, Allah Teala keçirim dilodun keçirim düsü. Allah Teala mına uşunday ulu zat, Allah Teala'nın uluktuğu çeksiz. Uşunday ulu bolgan Allah siz bizde çok yerden jarattı, kıçırıgan küç berdi, akıl es berdi, öňü tüs berdi, uşunçalık sululuk berdi. Jana eki dünyada baktulu bolsun dep din berdi. Oba, bugün günü ölbögen janga jazdağı keldi. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 20. ayetinde aytat: Estağfirullah. Men kana yuridu harsal ahireti nazid lehu fi harsihi ve men kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha ve ma lehu fil ahireti min nasib. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de Şura suresinin 26. ayetinde uşunda aytat: Kimde kim bul dünyanın kimde kim ahirettin egin zarını qalay turgan bolsa, demek aga biz nazid lahu fi harzi anın egin zarına eselentip köýtüp berебиz. Alemi kimde kim dünyanın egin zarını qalay turgan bolsa, anı biz bul dünyada berебиz, ahirette anın hiç kanday ülüşü jok deyt. Uşul ayettan belginin bul dünya, bul ahiretin egin zarı. Oşantan urmatly tugandar, jaz geldi, jaz menen jarış, küz menen küreş dep dünya menen alek bola berbesden, balkim bugünkü günde biz öte ıyık diýol bolsam ulu kunlar ıyık aylarda turabız. Bugün mına uşul Şaban ayının jana kele jatkan Ramazan ayının ıyıktığı tuğrasında söz kılmakçыбыз. Andyktan 1 saat boyu biz menen birge bolуңуздар. Albatta bizge kadimkide ile kızıktırgan soruğunuz bola turgan bolsa, bizden WhatsApp numarimiz işlep jatat: 705 96 94 41. 0705 96 94 41 WhatsApp numarimiz işlep atat. Sizge kızıktırgan soruğunuz bolsa, uşuğa жазып jiberseniz, albatta biz jogap berебиz. Жаңадан koşulganlarga, oşonday da sura berүүnü kalaganlarga aytıp kete turgan nerse, urmatly bir tugandarım, talak maselesi boyunca muftiyatga kayrylasız, telefon arkılı çeçilinbeyt. Oşonduktan vakıtınızda tekke ketirbeseňiz. Oşalla uçurda töşek maselesi. Bul ar bir adamdan jekeçe kızıkçılığı bolgonuktan anı özünçe olturup surap alsaňyz jakşı bolat. Owa düşünüm, siz jalgyz bir jerde olturasız, maşynada ketip baratasız, urmatly tugan, ugup alayın dep kızık atasız. Birok kançalygan adamlar özünün bir tugandary menen, je bolbosa meje karandaşlary menen, oşondayla kızdary menen, je bolsam kaynata kaynanesi menen uyattu insanlar menen oturgan boluşu mümkün. Muna oşolady eski aloo menen birgelikde bul nerselerge biz jogap berебиз dep çeçkenbiz. Andyktan başka sorularınız bolsa berseňiz, albatta biz jogap berебиz. Emi urmatly tugan, albatta bugün günü biz Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ölçüp koygan 12 aydın ıyık aylardan bolgan 4 ay var, Muharram ayları, Aram ayları. Oşonun Rajab ayını ötkörüdük, mına Şaban ayına keldik. Mundan keyin albatta Ramazan ayı tura turmat tugan. Bul aydağı bugün biz Şaban ayının 6. gününde turabız. Ya Allah, Şaban'ın fazileti turasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den kelgen turasında albatta bul Şaban ayının fazileti artıkçılığı turasında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat: "Seler emne üçün Şaban dep atalıp kalganını bilesiňerbi?" dep sahabalardan soraganda, Peygamberin dostları sahabalar büt bardygy Allah jana anın elçisi bilүүçürök. Demek biz bilbeýiz emne üçün Şaban dep atalıp kalgan.
biz bilbeyiz degende Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytdı. Şaban dep atalып kalışın sebebi bul ayda kılgan ibadatın butaktap uşunçalık köböйөт. Şoba butaktarın aytat, bir kança köböйгөндүгүн ayta turma tutugan. Şoba degen söz. Muna ошондуктан bul Şaban dep ataldı. Bul ayda ibadat kıla turgan bolsoңуз, sizdin soğutunuz bir kança esege köbөйтүлүнөт. Ошондой эле Allah Taala azır aytып öttük. Şura surasında Allah Taala aytat, kimde kim dünyanın, kimde kim ahirettin egin zarını kalay turgan bolsa. Urmatly tuğanlar, bul dünya ahirettin egin zarı. Demek siz jas geldi dep ele düýnü menen alek bola berbestен, ova dinge dagы kişine köngül burup, uşunday ıyık gündörüdü tekke ketirbestен kişine ibadat kılıp kala turgan bolsoňuz, kişine soğupka işlep kala turgan bolsoňuz, albatta bul dünya ahirette dagı ökünbeysiz. Ova har bir musulman işteş gerek, har bir musulman koldan kelgen emgegini kılış gerek. Al turasında hiç kanday mesele jok urmatlylar. Eň negizgisi düýnü dep turup, ıyık aylarıdy je bolbosam uşunday berekeli gündörde tekke ketirip jiberbeyli degen maksatda gana uşul aydın artıkçılığı torasında söz kılığını tora taptık. Ya Allah, çının dele Peygamber Abu Hurayra radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'ga Cebrail perişte keldi turip aytat, sen uşul Şaban ayının jarım tününde Peygamberimiz aytat, Cebrail perişte Şaban ayının jarım tününde, demek 15-nji tününde maga kelip turup aytdı, ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bugünkü tünü asmanın eşikleri açılat, jana rahmat eşikleri açılat. Sen uykudan turgundagın, namaz okugun, başыңды kötörüp, eki kolуңду asmanga kötörüp turup, Allah'tan dua kılıp suragın, Allah Taala dualarыңды kabul kılat, suraganыңды beret dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, men ayttım, ey Cebrail, bul kanday tün degende Cebrail perişte aytdı, bul tün uşunday tün, munda asmandan rahmat eşiklerinden 300 eşik açılat. Allah Taala bul günü Allah'a kim şerik koşboğun bolsa, oşoladın bardığının künnelerini keçiret. Bir gana bir kança adamların künnelerini keçirilbeyt. Alar kimder? Sıykırıçılık kılgan adamların künneleri bul tünü dağı keçirilbeyt. Oşondayla köz açık kılgan adamdan, köz açıklık kılgan adamların künneleri keçirilbeyt. Ar dayım araktı üzbey, araktı kuup içken adamlardan da künneleri keçirilbeyt. Oşondayla zınanı köp kılgan, zınaga dağı bekem turup algan adamlardan künneleri keçirilbeyt. Jana prosent algan adamlardan künneleri keçirilbeyt. Oşondayla ata enesine hak bolgun, ata enesi mende mınday balam jok, mende manday kızım jok dep keçibergen adamlardan duaları kabul bolboyt. Oşonday ele söz taşıuçu, söz taşıgan, uşakçı, çakımçı adamlardan künneleri keçirilbeyt. Jana tuğançılıkты üzgön adamlardan künneleri keçirilbeyt. Sebebi bular toba uşul nerseden kaçanga çeyin keçirilbeyt, uşul nerseden toba kılganga çeyin. Toba kılıp arağını taştasın, zınasını taştasın, ata-enesini razı kılsın, ata-enesinden keçirim surasın, tuğandarı menen tuğançılık baylanıştı ne kılsın, kattaşığı kılsın, urmatly tuğan. Ya Allah, sıykırçılığını taştasın, köz açıktığını taştasın. Muna oşonduguna jana жалгыз Allah'a ibadat kılıp sıyınsın. Muna oşonduguna Allah Taala bul adamlardan kılgan künnelerini keçiret, toba kılgan bolsa, jana suragandarını beret. Muna oşondan keyin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ne kıldı? Namazga turdu, jana secde kılıp turup, ıylap turup Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua kılıp atat. Ey Allah'ım, men senin azabından, men senin narazıçılığından saktanış dileymin. Ya Allah'ım, men saga sen özüңdü kanday maktagan bolsoň, oşondoy maktaymın, oşondoy maktoolordu aytamın, sen kaçan ırazı bolgonga çeyin dep Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem oşol zamatda ne kıldı? Namaz okup, kol kötörüp, albatta duanı kıldı. Urmatly tuğan, Noşontan bul aydın 6'sında turabız. Ölbögen janga oşol jamy 15 kündagı kelet. Muny baraat keçesi dep koýuşa turmat tuğan. Bul uçurlarda demek har birimiz dua kılıp, toba kılıp, oraza karmap,
ibadat kıla turgan aylardan içinde turabız. Bul kündörde tekke getirip koyboңuz. Albatta Ayşe enebizden suralgan. Ayşe enebizden Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den oroza tuturasında suralganda Peygamber sallallahu Ayşe enebiz aytat, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayından sıtkarı Şabanda gana orozonu köp tutkan, başka aylada mınçalık orozo köp tutkan emes deydi. Uşu Şaban ayındagına Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem orozonu öte köp karmagan. Demek biz dağı bul aydı tekke ketirbesden oroza karmap, ankeni kele jatkan Ramazan ayına dayardanıp, Ramazan ayına den soluktu köndürüp, Ramazan ayıga nafsibizdi tarbiyalap barışlığız, bu öte zarıl nerse. Ankeni Yahya ibn Maaz rahmetullah aleyhi aytat, Şaban ayı, Şaban bul, Şaban degen söz 5 tamgadan turat. Şin, ayn, ba, alif, nun. Şinun, aynun, ba'un, alifun, nunun. Buna şunda 5 tamgadan turat. Bul 5 tamganın her birine momundar üçün, iman keltirgenler üçün 5 sıylık beriledi. Kaçan? Kim Şaban ayını urmattap sıylap tekke ketirbesden orozonu karmap ibadat kılgan bolsa. Albatta urmattuğan bul orozolar nafil orozolar, farz emes. Biz sizge faziletini, artıkçılığını gana aytıp atabız. Ökümünü aytkan jokpuz urmattuğan. Ankeni men bu sözümdü ova ilimdüler düşünöt. Şaban degen şin, eğer de Şaban ayını urmattap sıylasanız, kim aytıp bizge? Yahya ibn Maaz rahmetullah aleyhi aytat, Şaban ayını tekke ketirbesden o kündüzü oroza karmap tünü ibadat kıla turgan bolsoňuz, anda Şaban'ı şin degen tamgası üçün sizge şarafat, avtoritet beriledi. Ve şefaat inşallah kıyamet gününde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şefaati nasip kılat. Peygamberden ortamçılığı siz üçün kabul kılınat. Mına uşul sıylık berilet. Ayın tamgası üçün izzat vel karamat. İzzat ova bizde olganda avtoritet bolsa izzat, sıy hurmat, karamat, keremet mına uşul nesiler berilet. Abil ba Şaban ba tamgası üçün bir sizge ar birine jakşılık berilet. Ar bir kılgan amalыңız üçün eselengen jakşılık berilet. Alif tamgası üçün ulfa, jumşaktık berilet. Bugün günü çınında ele urmatı tuğan, koldarız kızdın kolunday jumşak bolgonu menen, jürekterimiz taştay bolup katıp kaldı. Taştay bolup katıp kaldı urmatı tuğan. Muna oşol jumşaktık berilet. Nun tamgası üçün nur berilet. Bugün günü kançalıgan adamlardan çının dele karap turup tüsüden ele körsen bulat. Muna uşuncalık künökör adam bu. Emne üçün munçalık tüsü bozordu. Emne üçün munçalık bunun tüsüden nur kaçtı. Emne üçün bunun tüsüde emne üçün munçalık dengelde jagımsız. Nerseni adamlardan tüsüden bilseniz bola turma tutugan. Emi Şaban ayını tekke ketirbesden ibadat kılıp, oroza karmap, tövbe kılıp, keçirim surap, özünüzді tarbiya kıla turgan bolsanız, albatta mına uşul sıylıklar sözsüz sizge berilet. Oşontan alımlar aytkan, Rajab ayı bul deneni tazalaşlık ayı. Alemi Şaban ayı jüröktü tazalay turgan ay. Ramazan ayı bolsa ruhtu tazalay turgan ay. Ova kimde kim Ramazan ayında paydalanıp kalgan bolsa, anın denesi tazalandı. Bugün emi anın tazalanıp turgan jürögü kaldı. Emi Şaban ayında jüröktü tazalay turgan bolsanız, inşallah Ramazan ayı jarkırap keletat. Allah Teala bardığınızды jetkirgen bolsun. Uşuğa jetseniz sizdin ruhunuz tazalanat. Ova Rajab jana Şaban ayında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özü dua kılat ile. Ya Allah'ım bizge Rajab jana Şaban ayında berek vergin, bizdi Ramazan ayına jetkirgin dep dua kılat ile. Bardığız uşul duanı kılıp turup Ramazan ayıga az kaldı. Esepteli kündör kaldı. Esenaman Allah Teala jetkire turgan bolsa hormat tuğan, oşoga ibadat kılıp dayardanayla. Yeme karan kimde kim fa inna man yatuhrul badanu fi Rajab. Kimde kim Rajab ayında denesini tazalagan bolsa, anda al sözsüz Şaban ayında jürögünü tazalaydı. Kimde kim Şaban ayında jürögünü tazalagan bolsa, anda al sözsüz Ramazan ayında ruhunu tazalaydı. Eğer de kimde kim
Rajab ayında denesini tazalabagan bolsa, anda Şaban ayında al kantip жүрөгүн тазалай турмат туган. Kimde kim Şaban ayında жүрөгүн тазалай албаса, анда Рамазан ayında al kantip ruhunu tazalayт. Мына ошондуктан алымдар дагы айткан урматтуу туган, Ражаб айы бул эгинди эге турган ай, Шабан айы сугара турган ай, Рамазан айы эгинди жыйнап ала турган ай деди. Ооба, бул деген сөз урматтуу туган, Ражаб айында сиз соопторду эгип коюңуз, Шабан айында сугарып коюңуз, Рамазан айында жыйнап алыңыз. Иншалла сиз өкүнбөй турган бактылуу инсандарынын катарына кошуласыз. Урматтуу тугандар, биз Насихат радиосунда 90 жана 9 жыштыгында түз эфирдебиз. Сиздер менен албетте ар бир жуманын 3-чү күндөрү 7-ден 8-ге чейин түз эфирде бирге болмокчубуз. Урматтуу туган, азыр шамдын убакыты кирип калгандыгы үчүн биз шамды окуп бир аз убакытыбыз 10 мүнөтүбүз текке кетти. Урматтуу туган, өткөрдүк, текке кеткен жок, балким өткөрүп алдык. Сиздерге жалганчы болуп калбашлык үчүн эмне кылабыз? Муну айтып коюуну туура көрдүк. Эми бизде WhatsApp номерибиз иштеп атат. 705 96 94 41 номерлерибиз иштеп атат. Эгер сизди кызыктырган сурооңуз болсо, ушуга жазып койсоңуз, иншалла биз жооп беребиз. Биздин биринчи сурообуз келиптир. Саламатсызбы? Мен кыска жооп берип коесузбу? Ноорузда сүмөлөк жасап сатса болобу? Ооба, жөнөкөй эле тамак деп сатсаңыз боло берет. Анан Норуз майрам экен дей турган болсоңуз болбойт. Кыска күттүңүз, биз кыска жооп бергенге даярбыз. Мисалы, Кыргыздын ойунун футбол сыяктуу эмне дейт? Көкбөрү оюнун футбол сыяктуу монитордо адамдар ойной турган кылып чыгарсамбы деген мен. Бирок адамдар көп ойноп берилип кетсе күнөөкөр болбоймбу? Ошону билейин дедим эле. Максатым кыргыз көкбөрүсүн таанытуу, дүйнөгө таанытуу. Урматтуу туугандар, эскертүү, өөнү о кылып эле жазсаңыз, иншалла бизге ошондо тамгаларыңыз түшөт. Эгерде сиз ө кылып жаза турган болсоңуз, ал тамгалыңыз суроо менен берги болуп калат дагы. Ң тамгаларыны нун менен н менен жаза турган болсоңуз, иншалла биз аны оңоюраак окуп туруп сизге айтып бергенге даярбыз. Жакшы, ниетиңиз жакшы урматтуу туган, бирок чынында эле буга караганда башка оюндарды чыгара турган болсоңуз жакшыраак болот. Негизи эле бүгүнкү күнү мен ыра көрбөйт элем. Себеби бүгүн ансыз деле чоңу барбы, кичинеси барбы, жашы барбы, карысы барбы, түшүнгөнү барбы, түшүнбөгөнү барбы, бардыгыбыз эле телефонго кирип кеттик. Чын айтыш керек, урматтуу, көп убакытыбыз телефонго кирип, телефон менен өтүп атат. Ошондон бул оюнду киргизбей эле койсоңуз, албетте кимдин колдон келе турган болсо аталсын, урматтуу туган. Телефондо деги эле ал оюнда компьютер менен кылганы менен ал эч качан не болбойт, сооп болуп эсептелбейт, урматтуу туган. Ошондон жөн эле койсоңуз деп мен кеңеш берет элем. Анткени дүйнөгө ансыз деле таанып атат. Эң негизги дүйнөгө таанытуудан максат, урматтуу туган, биз сөгүнгөнүбүз менен, биз улакта урушканыбыз менен, биз улакта аттарга зулум келтирип, баткакка тыгып, сууга чөктүрүп, же болбосо жардан кулатуу менен таанытпастан, балким чыныгы жүрөк менен, эркектик өз күчүң менен тартып алып, жип салбастан, тек салбастан, түшүп барып көтөрүп бербестен, бул жерде таталакай болуп аткан болсо, ал барып туруп экинчи бир жагынан чыгарып бербестен, анык ошол жерге түшүп, чыныгы мурдагы аксакалдарыбыз, мурдагы баатырларыбыз ойноп келгендей ойной турган болсок, мына ошондо гана таанылат. Ал эми жанагы жарыдан кулатуу менен, баткакка тыгуу менен, сууга чөктүрүү менен, анан бири-бирибизди ат үстүндө туруп уруп сөгүнүү менен болсо, анда бул оюндун баарыдан жогу жакшы. Мында балким биз шерменде болобуз. Чынын айтканда, копол тил менен айтканда, дики кыргыз деген атка конуп калышы коркунучубуз бар, урматтуу туган. Ошондон тынчтыкта, мен айтып келем, ошол өлүп калган текени ошончолук талашкандай, өлүп калган торпокту ошончолук талашкандай, динди талашканыбызда, урматтуу туган, дүйнө жүзүнө биз чынында эле илим менен сугарып коймокпуз. Дүйнө жүзүгө башка жак менен дагы таанылсак болот, урматтуу туган. Ооба, биздин өзүбүздүн оюнубуз, аны эч кимге бербейбиз. Биз ошол оюн менен гана канааттанабыз. Ошол оюнду гана Аллах Таала бизге берген, башка оюн менен анча канааттанбайсың го. Мен дагы ошол чаап жүргөн, мен дагы ошол таталакайга кирип жүргөн адам катарында айталам, урматтуу туган, качан таза оюн болсо жакшы болмок эле.
Жолдошум военныйда иштейт эле. Тажиктер тарабынан ок тийип каза болгон. Шахид катары болобу. Балдарым жаш калды. Балам 1 жаш 7 айлык. Кичине балам 7 айлык. Боюмда калды. Жолдошумдун ыраазычылыгын ала албадым. Кандай кылсам ал киши менден ыраазы болот. Өзүм 21 жашта жесир болуп калдым. Башка турмуш куруу ниетим жок. Бейиште да жолдошум менен болууну каалаймын. Allah Teala özü rahmat kılsın. Albatta urmatı tuğan bunu biz tolluk şahit dep özünün elini, özünün jerini, özünün mekanini, özünün çegarasında turu menen kurman boldu. Bulardı biz şahit dep aytalabız urmatı tuğan. Albatta şahit bolot. Emi siz bunu razı kılının maksatı oşonun tuğandары var, anın dostları var degele egen baldarыңызды, oşol baldarыңызды din menen tarbiyalap dinge berip kıla turgan bolsoňuz inşallah razı kılasız. Anan men sizge keňeş beret elem. Owa özüňiz 27 yaşta bolsoňuz turmuşka çyksaňyz jakşy bolot. İnşallah kıyamet günde 5'e kira olmasa 5'ten tavuşup alıveresiz. Köyüňiz menen 5'ten tavuşup alıveresiz. Uşunçalyk jakşı görüp süýgen bolsaňyz, emi jakyn arada boldu. Owa biraz wagt ötkenden kiýin dagyn oýlanyp göresiz urmat tugan. Hazır çynynda any unutalbay, anyň stresden çygalbay turgan bolşuňyz mümkin. Birak kansa dagı jalgyzlyk Allah'a gana jaraşat. Gelecekde baldaryňyz, kızlaryňyz boy jetip, aladagy turmuş kurup kesse özüňiz jalgyz kıynalyp kalasız. Allah ömür bergen bolsa, oşonduktan jakşı biröw çıga turgan bolsa, baldardy urmatlap syйлай turgan, baldardy çynynda ele din menen tarbiyalay turgan jakşı adam tapsaňyz, turmuşka çygyp alsaňyz, bul şariatga layykly bolat. Assalamu aleykum, kandaysızlar? Menin surawım Kur'anda Arap tamgaların özüm bilgenlerimdi jakyn koşunalaryma üýrete bersem bolabo. Aleyküm selam, elhamdülillah. Öte sonun bulat. Öte sonun bulat. Bilgeniňizdi koşunalarga üýrete bere turgan bolsaňyz, alar daga bir ile alif, ba, diýsem ta de okup ala turgan bolsa, oşonun sowy sizge жазylyberat. Paýgambar sallallahu aleyhi ve sellem aýtgan, alif, lam, mim. Muny men bir tamga diýeýim. Balkim alif özünçe bir tamga, lam özünçe bir tamga, mim özünçe bir tamga, her birine jok degende 10dan sowap жазылganda 30 sowap жазыla turgan. Muna şondan Kur'an tamgalaryny kançalyk bilseňiz, başkalarga oşonçoluk üýrete beriňiz. Salamasızdarбы? Namazды kırgıça kotorup kırgıça okusa bolabı? Arapça okuganda tüşünüktü bolbayt eken, kırgıça okuganda tüşünüktü bolot eken. Jok urmat tutugan, bul Allah Taalanyň ökümü. Allah'tan hökümü urmatı tugan, siz tüşünüp anan okuşluğunuz şart emez. Siz kırgıça kotorsanız, biri tüşünemde borusça kotorsa, biri nemisçe kotorsa, biri dungança kotorsa, biri uygurça kotora turgan bolsa, anda bul ibadattın mağızı kalbay kılat. Muna oşonduktan siz kırgıça Fatiha'nı okuşunuz gerek, Fatiha okuşluk vacip da. Ağa zamsüre koşuşunuz gerek urmatı tugan, ana kantıp kırgıça de kotor okuysuz. Muna oşonduktan jok. Alna bizge buna şunday kanday höküm berilgen bolsa, oşondoy okuşluğunuz sizge da farz. Arapça okuysuz, owa hareket kıla turgan bolsaňyz oňoýla tüşünip alasız durma tuturgan eň jeňil til Arap tili. Öte jeňil til Arap tili. Muna oşondan muny kırgızça okuganga bolboýt. Ema har bir çynny aýtkanda urmat tutan tura tüşünüş gerek, Fatiha'ny okuş gerek, al jeda zamsura koşuş gerek. Anan bardygyn degele Allahu ekber degende başlyk Allah uluk dep aýtyp alyp, anan subhanaka we bihamdika we tabarakasmuka ve ta'ala jadduk la ilaha gayruk. Munun har birini kırgızça kılıp oturgan bolsaňyz, anda bizdin özübüzdün le dialektikalarybız başka da. Sözler başka. Hazır men aýtyp goýa turgan bolsam, misali biz çynny aýtkanda tündük tüştük bolgon menen dialektikalar. Har bir 100 kilometrde söz til özgörüp turmatugan. Muну to'ra tushunishimiz kerak. Qirg'iz tili çynynda til öte baýbız, biroq biz qirg'iz tilimizni özü jakşı bilbegendikden, to'ra bilbegendikden anan çolokbuz diýiz da. Jok urmatly tugan. Eger qirg'iz tilini öýrenim deseňiz, muna Jeňişbek akynymyz bar, İdris akynymyz bar. Oşolarga barın, kanday gana uyukaştırıp turup 1 saat beseň 1 saat, 7 saat deseň 7 saat, 7 gün deseň 7 gün tögüp berip atpayby urmatly tugan. Anan kandayça biz sözlerimiz sözge bay emesmiz. Sözge baybız, biroq oşonday bolsa dagı Arapça okuduş zarıl nerse. Assalamu aleykum, menin kızım medresede okuyt, 3-nji kursda, 4-nji, 5-nji kursdu, Türkiýeге barıp okuyum deyt. Uşuga uruksat barby şariatda kız balaga? Jok, buga uruksat jok. Men anyk aýtyp goýaýyn, uruksat jok.
Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кызыңыз өзү дагы же 3-курста бүткөн болсо, өзү дагы билет. Бул хадисти устаздары дагы билет, урматтуу тууган. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан, кыз бала дегеле аял заты 3 күндүк сафарга махрамы жок чыгышлыгы адал эмес деген. Жумшак кылып айткан, адал эмес. Мен айтам, арам деп эле айтам. Махрамы жок барат, урматтуу тууган. Ошондой эле кыздарыңызды окуткан адамдар мына бул жерде өзүбүздүн элибизде, өзүбүздүн жерибизде не кылсын, окусун, урматтуу тууган. Азыр сыртка окуунун эч кандай кажаты жок. Кыз балага эмес, эркектерге дагы кажаты жок. Мен жалпы эркектерди айтат элем, Кыргызстанда эле окуңуз, жетиштүү, устаздарыбыз жетиштүү, бардыгы, урматтуу тууган. Башка жака барганда тилин үйрөнүш керек. Албетте бөтөн эл, бөтөн жер, кыйналасыз, урматтуу тууган. Өзгөчө кыз баланы антип чыгарбаңыз. Өткөн дагы сабагыбызда дагы бирөө сураган экен, мен алыс сафарга жөнөдүм, сөзсүз ата-энемден, күйөөмдөн уруксат сурашым керек. Сөзсүз, урматтуу тууган, биринчиден уруксат сурашыңыз керек, экинчи махрам менен барыш керек. Махрам менен барыш керек. Бүгүнкү күнү умрага дагы, урматтуу тууган, акчасы бар эле махрамсыз кетип атат, акчасы бар экен. Ушуну тыйып койбойсуңар. Биз кантип тыябыз, Биз акыйкатта шариатта гана айтабыз. Эми акчасы бар, мен сенин акчаң менен кетип атам, өзүм акчам менен кетип баратам деп туруп, кече көрдүк, урматтуу тууган, Кызыл деңизге барып туруп эмне кылгандарыны. Бардыгы бир дагы адам жакшы комментарий жазбай жатат. Ал биздин жүзүбүз, урматтуу тууган, каяктан келди? Кыргызстандан келди. Мына ошондуктан кызыңыз дагы билет. Ооба, илим алыш үчүн башка шылтоолорду айтып атат. Жок, кызыңызды махрамсыз жөнөтпөң. Ооба, атасы кошо бара турган болсо, бир тууган акеси кошо барып ошону мен карап бирге жүрөм деп турган болсо, анда бул башка маселе. Аны андай кылышпай атат. Кызыңыздын өзүнүн да акчасын төлөп койдук, бекер окутабыз, кызыңыз жакшы окуду, эми бизге бериңиз, мына биз визаларды ачтык, акчаларын биз төлөйбүз, жатакана кийим-кечесин бардыгын беребиз десе, биз бекер тамак үчүн, урматтуу тууган, бардык нерсеге даяр болуп атабыз. Жок, шариатты дагы бир карап коюңуз, бул адал нерсе эмес. Окуса Кыргызстанда эле окусун, болбосо ошол окуганыга амал кылуу менен биргеликте турмушка, бир илимдүү адамга турмушка чыксын дагы, ошол жагын жеткире турган болсо, мына ошол ылайыктуу болот. Ассаламу алейкум. Кийинки суроо болсо берип кое турган болсоңуздар, албетте биз ага жооп берүүнүн аракетин кылабыз, иншалла. Эми, я Аллах. Ассаламу алейкум. Мусульманская коррекция брови деген сыяктуу каш чыюунун түрү чыгып атат. Ошого кандай карайсыз? Жок, урматтуу, Аллах субхана таала ар бир инсанды ушунчалык сулуу кылып жараткан, Алланын жараткан сулуулугуну өзгөртпөң. Аны сиз сулуу болом деп туруп, я Алла, каштарды чийип, башка кылып боеп, терип, аны менен болбойт. Аллахтын жаратылышын өзгөрткөн болуп эсептелет, урматтуу. Бизде эң жакшысы баягы эмне осмо деген бар. Мына жаз келди, эшигиңиздин алдыгына эгип кое турган болсоңуз, албетте көбүнчө өзбек туугандарыбыз колдонот. Ошону кашыңызга коюп алың, мынакей сизгечи. Каалагандай кылып ошону менен боеп алыңыз. Күйөөңүзгө албетте, урматтуу, көчөгө эмес, күйөө жолдошуңузга, махрамыңызга ошентип боенуп, ага жагымдуу болсоңуз болот. Башкага жок. Аллах субхана таала берген өңү түзгө шүгүрчүлүк кылыңыз. Аллах таала берген жараткан нерсесине сиз толугу менен каниет кылыңыз. Аллах субхана таала алып койбосун, урматтуу, барыга шүгүр кылыңыз. Я Аллах. Ассаламу алейкум. Балам 6-га чыкты. Сүннөткө отургуза элекпиз. 6 жаштан өтүп кетсе, сүннөт кыла берсек болобу? Ооба, болот. Эртерээк сүннөт кылып коюңуз. 6 жашта демек бул адам балагатка жете элек деген сөз, урматтууган. Муну ошондон эгер балагатка жетип кала турган болсо, аны кыркышлык сүннөт боло турган болсо, авратын жабышлык фарыз болуп эсептелет. Мына ошондуктан аны эмне кылат? 6 жаштан өтсө дагы сүннөт кылыңыз. Сөзсүз аны тездетиңиз, урматтууган. Себеби чоңоюп кеткенден кийин чынында эле кыйын болуп калат. Айыгышы дагы кыйын болот. Баланын өзүгө дагы кыйын болот. Анан ал кесе турган адамдарга дагы кыйын болуп калат. Ошондуктан эртерээк ал балаңызга вакыт бөлөңүз дагы, эртерээк апарып сүннөткө отургузуп коюңуз. Ассаламу алейкум, Бактияр ажаке. Биз сизди сыйлайбыз. Сиздин насаатыңыздар менен канча адамдын ошону менин жашоомдун өзгөрүшүнө себепчи болгонсуз. Аллахым
Rabbim ömrünüzü uzun kılgan bolsun. Wa aleykümselam rahmetullahi ve berekatuh. Albatta biz dagı sizlerdi sıylaybız, tolluk sizlerdi kadırlaybız, sizlerdi urmatlayбыз. Muna oşon üçün ar cumanın 3-nji gününde kança zarıl iş bolsa dagı tolluk menen toktotup koyup, "Jok, men muna uşul bir tugandardym urmatlayım, sıylaymın, bilgen nersemdi aytayın. Bularga sözsüz payda" dep sizlerge işenip kelip oturabız. Allah subhanahu taala amalyňyzdy bekem kılsın, ar birini kabul kılgan bolsun. Ahir kıyamatda Allah taala sizlerdi dagı bizdi dagı şermende kılbastan jalpy bardygybızdy beşte orun bergen bolsun, beşinen. Assalamu aleykum, müýümde atam, apam, karandaşım menen jamaat bolup okusa alar kantip niyet kılışat. Owa siz erkeksiz boşonda, erkek bolsaňyz siz imam bolosuz. Karandaşınız, siz boyunga jetken bolsaňyz siz imam bolosuz, je ataňyz imam bolat. Ataňyz ne kılat, aldyga çygat. Je biröz kim siz imam bolsaňyz siz aldyga çygasыз, ataňyz arkada, ejeňiz menen karandaşyňyz, aýalyňyz alar eň akyrda turat. Ne kılasыз? Siz erkeklerge dagı aýaldarga dagı imam boldum deysiz. Alar uşul imamga uýuduk dep turup uýup namaz okuyt. Namaz okup bitkenden keyin ataňyzga dua kılыңыз ata deň. Ataňyz dua kılsın, sizler amin dep turuňuzlar. Maşallah öte ынтымак, mahabat, tynçlyk, birimlik bolat. Sözsüz muna oşentip okuş gerek. Eger erkekler mesjitke alys bolup je mesjitke barbay kala turgan bolsa, albatta erkekler mümkün boluşunça mesjitde okugany jakşyrak. Anan urukсат berdi, uşul jerde jamaat bolup turup ele dep okuyup üýde ele okuy bere turgan bolsaňyz, köp sowapdan kuruq kalasyz. Keyingi soru bola turgan bolsa, any beret, biz ar birösüne inşallah bilgenişçe jogap berip keteberебиz. Eň negizgisi urmat tutugan, bugün günü biz Şaban ayında turabız. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, kimde kim Şabandan başından 3 gün oroza tutkan bolsa, ortasından dagın 3 gün oroza tutkan bolsa, akırda dagın 3 gün oroza tutarmay turgan bolsa, Allah Taala al adamga 70 peygamberdin sowunu berit deydi. Wa kana kaman abadallah Allah Taala 70 aman jana oşonda 70 yıl ibadat kılgan adamdın dagı sowunu beret. Eger oşol jylda ajalı jetip öle turgan bolsa, al şahittin darajasında ölet dep aytkan. Oşondan biz Şaban ayındabız. Başından 3 gün, ortasında 3 gün, akırda 3 gün karmay turgan bolsaňyz, sözsüz siz 70 peýgamberdin sowunu alasız. Eger uşul ayda dünýeden ötüp kete turgan bolsaňyz, şahittin dengelinde dünýeden ötken bolasız. Allah Taala bardygybızga jеңil kılsın. Ar biröz Şaban ayında tekke ketirбестен oroza karmanın hareketini kılayla. Dagın bir hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimde kim Şaban ayının ıyıktığını bilip, Allah Taala'dan korkup, Allah Taala'ga moyun sunup, özünün nafsini күнөөлөрдөн saktay turgan bolsa, Allah Taala anın күнөөлөрүн keçiret. Jana ana oşol jyldagı kele turgan bale kırsıklardan, jaman orulardan saktayt dep aytkan urmat tutugan. Oşonduktan bul ay jönököy ay emes, kadimkide ele murdagıday ele ötkөрüp ele turgan ay emes. Эми uşuga daýaldana turgan bolsaňyz, albatta Ramazan ayı kele jetat. Al ayda Ramazan ayında oroza karmaşlygyňyz öte jеңil bolat. Urmat tutugandar, men dagyn aytam, biz Nasihat radiosunda 90,9 jyştygynda urmat tugan İslam jana biz körsötün albatta bizden tüz efirde WhatsApp numarımız 705 96 94 41 numarımız işlep jatat. Eger de sizde kızıktırgan soruğunuz bola turgan bolsa, bizge berseňiz, albatta biz al sorularınızga sözsüz jogap berебиz. Emi qarang, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytat, kimde kim 2 ayit keçesini oşonda ile Şaban ayında 15 Barat keçesini ibadat menen ötkөрө turgan bolsa, kıyamat gününde jalpy adamdardын jüregi ölük bolgan turgan учурда bul adamdын jüregi ölbeyt. Negizi ıyık keçelerden 4 keçe var urmatı tugan. Birösü muna şu Şabanın 15. keçesi Barat keçesi dep koyat. Munu ibadat kılıp ötkörө turgan bolsoňuz. Kadır tün keçesini, oşonda ile oroza ayit keçesini jana kurban ayit 4 keçeni ibadat kılıp ötkörө turgan bolsoňuz, kıyamat gününde jalpy adamdardын jüregi ölük, jüregi eşlensen sezbey turgan учурда sizdin jüregi tiriw bolup eseptelinet. Andyktan bardygybız uşul ayda ibadat kıla turgan bolsaňyz, owa ibadat kılayla jana kele жаткан Ramazan ayı esepteliw gana künderi kaldı urmat tutugan. Muna uşuga daýardanyp Ramazan ayında karmasaňyz, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem aytkan, ya Allah,
Эң бактысыз адам гана Рамазан айынан куру калат деген. Андыктан сиз биз бактылуу болууга умтулайлы. Суроо келип калыптыр. Саламатсызбы? Куптанды окубай уктап калса эч нерсе болбойбу? Күнөөкөр болосуз, урматтуу тууган. Сен намазы уктап калдыңыз, намазыңыз каза болуп калды. Каза деген сөз намазды өлтүрүп алдыңыз деген сөз. Ошондуктан намазды каза кылгандардын азабы өтө катуу деген. Ошондуктан чынында эле инсан чарчайт, инсан таш эмес, темир эмес, жыгач эмес. Уктап калсаңыз бирөөгө ойготуп кой десеңиз, же болбосо телефонбу, сааттуу, будильникке коюп, анан түн жарымында болсо дагы туруп окусаңыз өтө ылайыктуу болот, урматтуу тууган. Ооба, бир жолу уктап калдың, бул пендечилик. Эки жолу уктап кылдың, албетте бул инсандык, ар бир адам башында болушу мүмкүн, урматтуу тууган. Анан ар дайым эле эч нерсе болбойт экен деп уктап кала беришлик жок, урматтуу тууган. Фарызды өткөрүп жиберген болосуз, өтө чоң күнөөкөр болосуз. Тобо кылыңыз, кечирим сураңыз, намазды өзүнүн убагында окуп туруп, анан эс ала турган болсоңуз, албетте түшүңүз дагы, түнүңүз дагы бейпил болуп эсептелинет. Ассаламу алейкум, менин балам 12 жашта, Куран окуйм деп атат, мектепке кызыкпайт, мечитке барып турат, кайсы медресеге берсем болот? 12 жашта боло турган болсо, кайсы мечитке жакын болсо, ооба, ошол жерге барып, ошо кайсы жерге жакын турасыз, ошол жердин мечитиге барып имамга атайын деп тапшырып койсоңуз, мананы сизге ушул менин балам болот, эти сиздики, сөөгү биздики, сабак берип туруңуз депчи. Анан же болбосо азыр мектеп менен кошо медреселер бар боло турган болсо, ошол жерди издесеңиз болот, ошол жерге берсеңиз болот. Ал медреседе жатат, эртең менен же болбосо абеттен кийин мектепке барат, кайра келгенден кийин медреседе окуйт. Эки жагына алып кете турган болсо, өтө жакшы болот. Анан эми кызыкпай жаткан болсо, аны чынында эле официальный эч бир медреседе ала албайт. Себеби бизде закон 9-ду бүткөндөн кийин же 11-ди бүткөндөн кийин гана алынат. Ооба, кээ бир медреселер бар, мектеп окуучусунда мектеп менен кошо окутат, ошондой жерди таап, ошондой жерге берсеңиз өтө жакшы болот. Кызыгып жаткан учурда Куранды үйрөтүп коюңуз, кызыгып жаткан учурда ошону бир ишенген, жакшы сабак берген жерге берсеңиз, иншалла кийин сиз дагы өкүнбөйсүз, бала дагы өкүнбөйт. Себеби бул дагы убактынчалык келе турган нерсе. Ассаламу алейкум, бешин намазынын касырын асырдан кийин окуса болобу? Намазынын касырын. Ассаламу алейкум, бешин намазынын касырын, казасыны болушу мүмкүн. Асырдан кийин окусаңыз албетте болот, сөзсүз болот. Асырдан шамга чейин, урматтуу тууган, каза намазды окусаңыз боло берет. Асырдан кийин нафил намаз окуганга болбойт. Казасыны. Касыры деген сөз, урматтуу тууган, сафарга чыкканда, азыр биздин боюнча 120 километрден ашык жол жүрөм дей турган болсоңуз, мисалы Бишкектен Ошко карай жөнөдүңүз, үйдөн чыктыңызбы, мына машина базардан өткөндөн кийин же Сокулукка киргенден кийин намаз убакыты келип калат болсо, пешинди, асырды, куптанды, фарыз 4 рекеттерини касыр деген кыскартып, 2 рекеттен окуганды муну касыр деп коет. Бул сафарда окула турган намаз. Ал эми убакыты өтүп кеткенде муну каза намаз деп коет. Ооба, пешиндики каза болуп калдыбы, анда асырдан кийин окусаңыз сөзсүз боло берет, бирок каза кылбаганга аракет кылыңыз. Азыр Режеп айынын канчасы болду? Мен башында билбей калдым. Ошого эртеден баштап орозо кармасам болобу? Ниет кылганым орозо тутам деп, ошону билбей калдым. Рajab айы чыгып кетти. Азыр Шаабан айынын 6-сында турабыз. Урматтуу бир тууганым, Шаабан айынын 6-сында. Ооба, эртеден баштап орозо кармасаңыз болот. Ушундай көп инсан да айтпасаң билбейт, унутуп калат. Инсан унутчак, урматтуу тууган. Көпчүлүк унутуп калгандыгы үчүн ушундай ыйык айды текке кетирбесин деп, атайын ушул теманы тандап алып туруп, биз 1 саат бою сайроонун 1 саат бою ушул боюнча маселе кылууну тандап алдык. Эртеден баштап кармасаңыз боло берет, урматтуу тууган. Рajab айы эчак өтүп кетти. Азыр Шаабан айы, муну да кармаңыз, иншалла мындан кийин Рамазан айы келет. Ассаламу алейкум, мен намазды толук окуй албай атам. Кантип окусам болот? Намаздын убакыты кирген учурда таарат алып туруп, жай намазды салып алып туруп, ошо жай намаздын үстүгө чыгып, ниет кылып туруп окусаңыз болот, урматтуу тууган. Анан чынында эле сизди эч ким мажбур кылбайт. Окуй албай атам деп эле жата берсеңиз, мен деле мунал жерде отуруп берсем, мен деле окуй албаймын. Ага эң негизги аракет кылсаңыз, анан берекет болот, урматтуу тууган. Кыбыраган кырашатайт, кыймылдай берсеңиз, 5 мал намазды оңойло тургузуп аласыз. Өтө жеңил. Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде айткан: "Ва иннаха лакабиратун илля алал хашиин". Албетте намаз бул Алладан корккон адамдарга өтө жеңил.
Ayna ahlaka biratun. Öte kıyın, öte or kimge? Allah'dan korkmagan adamlarga. Allah'dan korkmagan adamlarga kel namaz oku degende koydu. Bir kamaz jük geldi, oşonu düşürüp koybaysın bilse, oşol jеңилирээк, oşol alga oңойраак болуп эсептенет. Чынныгы Allah'dan korkan adam bu sözsüz namazda okuş gerek urmattugan, bu Allah'tın hükümü. Бардыгызды мойнуңуздагы милдет, фарыз. Окубадыңызбы, карзыңыз көбөйө турматуган, төлөп беришиңиз бул зарын нерсе. Ошондон бардыгыбызга Аллах субхана таала 5 мал намаз окуган насип кылган болсун. Саламатсызбы? Каза намаз окуса болобу? Өтө сонун болот да. Каза намазды окуш керек урматтуу. Каза намазды барды вакытта окусаңыз болот. Каза намазды күн чыгып келе жатканда окубайсыз, чак түшкө келгенде окубайсыз, күн батып бара жатканда окубайсыз. Калган бардык учурда каза намаздарды окуп, бул карзыңыз бардыгыны төлөп беришиңиз бул шарт, фарз. Мына ошондон ар бирөөбүз не кылайлы, канча намазыбыз калган болсо, ар бирөөбүз өзүбүзгө белгилүү урматтуу тууган, бирөөдүкү 5 жыл, бирөөдүкү 10 жыл, бирөөдүкү 20 жыл, бирөөдүкү аз эле урматтуу тууган балагатка жеткен болсо, намазын казыны көбөйтпөстөн окой турган болсо, албетте карзы жок барган, бул жүзү жарык барат деген сөз. Ошондон ар бирөөбүз карыздан кутулуп өтүүнүн аракетин кылайлы. Мына ошентип урматтуу туугандар, биздин ошол 1 саат вакытыбыз дагы келип калды, вакытыбыз дагы бүтүп калды. Вакыт деген вакыт менен алтынды, күмүштү, кавхарды дегенде бардык нерсени тапсаңыз болот. Бирок алтын, күмүш, кавхар менен вакытты эч кандай таба албайсыз урматтуу тууган. Ошондон бардыгыбыз мына ыйык Шабан айына текке кетирбестен аракет кылып, Рамазан айына даярданып, бардыгыбыз намаздарды окуп, орозолор кармап, кимдин ден соолугу начар азыртан Рамазанга дарылансын урматтуу тууган. Тишиңизди оңдотуңуз, ашказаныңызды көрсөтүңүз урматтуу тууган. Кайсы жериңиз оор атат, ошо жерде азыртан даярданыңыз ошого. Анткени урматтуу тууган, Рамазан айы бул жөнөкөй ай эмес, албетте 1 жылда 1 келе турган ай урматтуу тууган. Бул бардыгыбыздын мойнуңузга фарыз. Ким жете турган болсо, мына ошондуктан Аллах субхана таала ушул ыйык айларда бардыгыбыздын дуаларыбызды кабыл кылган болсун. Бардыгыбызга Аллах таала мүмкүнчүлүк берсин. Ва ахири даван алхамдулиллахи раббил аламин. Я Рабби, айтылган сөздөргө амал кылышка толук жардам бергин. Бүткүл мусулмандарды дин менетине кабыл кылгын. Бүткүл мусулмандарды калган адамдардын ислам динине киришине себепчи кылгын. Эч качан ислам дининен чыгып кетишине себепчи кылбагын. Я Аллахым, ар бирибизди алганында дагы ыйманыбыз менен алгын. Эсеп китеп дептерибизди оң тарабынан беришине Аллах насип кылгын. Ya Allah'ım bizge Şaban, Racab aylarında bereke vergin. Jana ар biribizde Ramazan ayına jetkirgin. Jana urmatlı tuğan Allah'ım ошол başçılarыбызды, элибизди, жерибизди, мамлекетибизди тынч койгун. Жана президентибиздин Аллахым чыгарган буйруктарына, чыгарган указдарына, чыгарган закондарына Аллахым ошол амал кылышка толук жардам берген. Албетте президентибиз ысрафты тыюу боюнча указ чыгарды. Аллах субхана таала ар бир му'минга туура түшүнүк берип, ошону ишке ашырууга бардыгыбызга мүмкүнчүлүк берген болсун. Ва ахири давана алхамдулиллахи раббил аламин. Бирахматика я архамар рахимин. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.